Kerime abi atayındı. Röfe'nin şındı akıllı malayı var. Nindidir kızlar bilen geri. Sen nerse oylisin deyindi mima. Ey abi karar biz hele dedim. İyi Xudayның amin degan vakitine turu gitti. Гарифуллиннар гаиләсендә кем баш дигән сорау беренче күрүдә үк төшеп калды. Барысы да аңлашылды. Гаиләнең иң өлкән кешесе Әхәт абый һәм иң төпчек онук Әхмәт икән монда дөньяның тоткасы. Ике дус, ике туган, бабай белән улан. Бер күз карашыннан бер-берсен аңлыйлар. Ике җавабы әйе булса, өченчесендә үзебезчә, мишәрчә да дип куя, барыбер дип шатлана Әхәт абый. Үз каны шул, үз дәвамы. Gimbeçik diye. Gümbeşik. Yaratkan kişisine tettirgan söz indi olanın gimbeçik diye. Gümbeşik. Evet. Apalarına gittin mi lan? Gittin mi apalarına? Gel tatarsa sileşikle tırışabız. Nun şehirler katkas tilini bizalar. Indi bizden kanişini şehirden katkanlıklar. Mini ursa silerge mecbur iteler. Bir sileşmeyin. Ben anlamıyorum diyeyim. Bir sileşmeyin. Anlamıyorum diyeyim. Rusça degen ay eredindi. Endi Rusça köbrek söyleşti. Kızım metem tatar sözleri bilesin mi? Bilem. Nindi sözler? Eteç, kuyan deyindi. Akça. Akçanı bile. Kızım metemin anlamıyorum Rusça. Hadi bari ne edip söyleyin de.